Ngamdon kentin bang keren. Asubay bet tang kajing sungu yung play try kenra. Ay nga kani kabenta. Bangan yo, bangan lech kakot, bangan pengkot ya kasia ing baki bakat tu kat ni kita sita halor ke kerteng jonga. Kat no pila penmong ya nga, kat no pila pensusi ya nga, kat no pila keren ben ya nga. Dengan duai mentayu play bun ay nga kabor bangan map ya people. They ban map, they ban bu note, they ban bu kong. Bat ngan duai bu play bu ay nga kata kajing yu I jengay bangan la bangan map igitu gibala lep den ya nga gibala keren ben ya nga. Bat gibala pedang ya kadonot ko jonga. Asungu kamtam lele ya kiyin kasem ko jonga. Ilok jonga iba fantin. Ikun jonga ijid igrizel bat ikaira. Ipara ki men ki jonga. Ibabdi don shu angne ban yo snong ya kani kabadik. Ikong queen imay jonga don shu agani kapurtay. Hiyap takata kajing susi. Badon kun kata kajing kano. Nrei mentakasngi kid kemen habeneng. Bak yui. Mat ngala persyang kum kokon jong ibak pito. Pangan ay kajing syakri ka bakhok, kajing syakri ka babek, kajing syakri ka baklem pai liang. Bat kajing syakri ka baklem le siya. Kadai kasmi ka bakamen yang ngampat download di details yung case na manebro sisni na lektor siya jirang. Nilek man play ya kaway ka factory siya po jirang Semdon network ng tip bahaya di details nray kumbala keren ijit ibaday advocate ubala pas takakadan kababiyang bain pensuto yang nga mamay kalakod ka case batla drop iki charges per siya yang nga ban nga IAP kaway kakula kinok kersan jo nga bapi kajing Yaisha jukfi kajing kersan ka jukfi kaklem long leno bat mentakasni kani ka judgment kablaw lot yang nga kani ka case kalawan bat ngalong kabriw kabasngu sibon bat kabanyay pendem hakijig duay hakajig syakri chong. Of course, PBI has a right to challenge the order before the Supreme Court. Whether or not they'll avail of it is another question. But the Honorable High Court has found her to be not involved in any of the charges that she was accused of. As on date, that's the status.